Manipur top channel gi make di ngasi phone ki bisi phone sing digi masum thoki ba thodok athok sing digi maroi ba paw sing khongga charga mayam da share tawjagi an bada maroi ba paw mana pangthok kadoriba Republic Day numit asida anti national oiba mioi singna Bomb Pokhaihanba Miyam gi Punsi amang ata thokwan ba yabagi akiba leire haina Inspector General Zone 1K Zayentana Section 1 thamlakli Imphal Mayol pangthok kadoriba Republic Day gi thoramda akaiba pinaba anti national oiba mioi singna mapanga leiraba Bomb Pokhaihanba Miyam gi Punsi kya amang ata thokwan ba yabagi akiba lei Miyam na masak khangdaba singnaningai oiba potlam thengnaba leirabadi paibigano police ta paw pibiu hain Inspector General Zone 1 K Zayentana thamlakli Babu Parada leiba Imphal gi police station gi conference hall Paumisinga unabada IG Zayentana hai Rajbhavan gate manakta haukiba January 18 bomb lang sinduna sienaba miwe ani police na fagatpa ngamlei miwe ani asi law na thingkraba larholop UNLF ki Self Star Lieutenant Colonel Asau Kauba yamna season oiba miwe amagi makhada thabak adu pangthokibani hairi police na fangba miwe ani asidagi IED sabad sizinaba circuit device mari yauna polam khara fagatpa ngamlei polam sing phangba sina bom nipan leire habigi mayek sengna khangma ngamlei maramasina lamdamasida leiriba miyamna ngasigi numit pangthokadoriba Republic Day thauram loinana masigi makha tarakpa numit fawbada section na leiba darkar leiri masa khangdaba chingnaba potlam thengnaba yaurabadi Miyamna athubada police ta paw pibiu hairak lehainasu paw mana makhatana phongdorakli makhatsa tharakpoina topa maruiba paw khranamu medal pinaba lakthokpada Manipur gi amata yaudre hayeng pangthokkodoriba humdragani thoi Super Republic Day thauramga mari leinana laiba asi goina police personal samapan gani fuga taruk medal pinaba lakthokpada Manipur gi amata yaudre medal pinaba lakthokrabasing adude President Police Medal for Gallantry ani Police Medal for Gallantry da saniga manga President Police Medal for Distinguished Service da marfuga mapan Police Medal for Meritorious Service da satruka yanghaini Gallantry Award phanglibasing adugi manungda CRPF dagi humfuga nipan JNK Police dagi yangkhaigani thoi BSF dagi kun Delhi Police dagi taraga taret Maharashtra Police dagi taraga humdoi Chandigarh amasum Uttar Pradesh Police dagi nipan yauri henus paw mana makhat phongdorakli Atopa paw manamo uniform setpa mahairoi singdagi gari atongmal hena lawbigano desam COVID ke lockdown gi saitheng khara khaji safaraklaba matam masida haujik miyamna gari atongmal gi maman hengalakpa maramna awaba kaya mayoknare maramaduna laingakna transport association singe khana nainabiduna matam ga sanaba mamal lepiyu loinana January 13 gi school college amar university hangdokkodoriba nina uniform setpa mairoi singi oinadi gari atongmal yenglaga lawbiyu amadi mairoi singna angamba sel pirakpada mantikna biganu haina desamgi secretary publicity and propaganda samurelatpam Rashikumar na thadorokpa sirol amana phongdorakli serol aduna makha taraduna gari atongmal hengatna lawriba sigi matangda desamna Manipur Transport Department da yengsinbina bakhangan krabasu ngasi phawa pakhum amata pirakpa leitri Transport Department na kumja English ngani ni panda phone kiba gazette adudagi hen anauba ama phone leitri adubo passenger gi thabak tawriba association singna matam ga sana gari atongmal sing semduna amadi lauduna lakhi masina maram oiduna lebak miyamna khudong sadaba awaba kya mayokna hale maram aduna hiram masigi matangda lengang na khanaba miyeng sangbiu hainasu pawsina su makhatana su phongdorakli Kashilakpoina maruiba paw khara AIMS ki staff hugi maralda Aam Adami Party ki MLA Somnath sahi ani jail pikre New Delhi the based of All India Institute of Medical Science AIMS ki security ki staff huki haibigi maralda Delhi the sakar pariba Aam Adami AAP ki MLA Somnath Bharati Delhi ki court amana sahi ani jail pikre haine agency ki pauna phongdorakli haukiba English ngani ga taraga taruki September mapana thokiba security staff phubagi matangna police na lakhatkiba case ka mari leinana ngasi Delhi ki additional chief metropolitan magistrate Rabindra Kumar Pandey na takiba rai matung ina AAP gi leader asi
एम्स की स्टाफ फुरबगीदमक लुपा लाख अमसु फाइन ओइना थीरगनी हाइदि प्रोसिक्यूशन हिस्टोरी की मतुंग इना मथक्ता पीरिबा नुमित असिमक्तदा एमएलए सोमनाथना अतोपा मियोय सहुमुक्का लोइनना लाक्लगा जेसीबी सिजिनदुना एम्स की बाउंडरी वाल थुगाइबदगी सिक्योरिटी की स्टाफ अदुगा खामलुबदा तामथीबा मोंग सिक्योरिटी की मियोय अदु तामथीना फुगाइखिबनि हाइदि थौदो असिगी मतांगना पुलिसना आईपीसी की सेक्शन 323 353 पब्लिक सर्वेंट अमबु मथौ तौरिङेदा फुबी सैबियु नत्रगना क्रिमिनल फोर्स सिजनबा अमदी सेक्शन 194 रायट थोनबा गी मखार केस लखोथिबा लेख्रे एमएलए असिगी ओइना डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 3 मियाम गी ओइबा लंथुम मांग तखननबा अरानबा थबक सिजनबगी मखार केस लखोथि हाइना प्रोसिक्यूशन की हिस्टोरी दुना सुपल्ली चिलकपोइना तो पाव मनमु कोविड-19 वैक्सीन की मतंग अरान पाव संदोप मियोइसिंग की मथक्ति एक्शन लौनब सेंटरना स्टेट सिंग खंगनख्रे हौखिबा सयोल अमा हेने इंडिया सिंथुना कोविड-19 की लाइना लाइसतगी ngaktoknanaba तोवान तोवानबा कैंपनी अनिन साबा कोविशील्ड अमदि कोवैक्सीन हाइना खंगनबा वैक्सीन मखल अनि एसिगी मतंगना कारेमनबा मवोंगना मियामदा अरानबा पाव संदोलिबा मियोइसिंग मथक्ता अकनबे एक्शन लौनब सेंटरना मरी लेनबा स्टेट अमदि यूनियन टेरिटोरी सिंग खंगनख्रे हाइना एजेंसी की पावना फोंदोरकली इंडिया गवर्नमेंट की मैकेडी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमसुम यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की अकनबा मियंग मखादा लेबा असिदा तमथीरबा लाइना असि मपुंग फाना लाक्सिनबा पांदमदा यूनियन होम मिनिस्टर न स्टेट अमसुम यूनियन टेरिटोरी सिंगी मरी लेनबा चीफ सेक्रेटरी सिंगदा सिथि थादुन खंगनखिबनि सु हाइरि पुणेदा बेस तौबा सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया न मपालगी फार्मगा टाइड अप तौदुना पुथोकपा कोविशील्ड अमसुम भारत बायोटेक न डेवलप तौबा कोवैक्सीन हाइरबा वैक्सीन अनि सि हानबा फेस की ओइना हंदक जनवरी 13 नेशनल प्रोग्राम ओइना फ्रंट लाइनर सिंगदा काप हेक हौखिबगा वैक्सीन अनिमक सेफ्टी ओइदबा वैक्सीन नि हान युमफम सुयाव यावदबा मियामना लान उहननबा तोंगागी पाउ संदोगलिबा सिंगी मातांगदा चीफ सेक्रेटरी सिंगना कुपना मॉनिटर तौनबा इंस्ट्रक्शन फाव पिख्रे हाइदि हौजिक कापलिबा वैक्सीन अनिमक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI BG सोमानी न सादा सामगा तरागी सांगदा सेफ फजना ओइरबा इमरजेंसी ओन सिजनबा याय हैना अप्रूवल पीखरबा वैक्सीन गाक्तनी हैना होम सेक्रेटरी न चीफ सेक्रेटरी पुनमक्ता खंगनखिबगा लोइनना मागी जुरिडिक्शन द लैरिबा प्रजासिंगदसु वैक्सीन असिगी मतंगले अवेयरनेस पिनबा खंगनख्रे अरानबा पाउ संदोपगी मतंगना मागी कैपेसिटी दा पैनल सेमलगा थिगतपदा नतना तोंगा संदोपदा ngaujariba miyoi singi mathakta disaster management act amadi indian penal code ki provision makhara case lokhalaga dandi pinaba directive su piki han agency ki pawsina su makhatana su phongdorakli entakna manipur gi oiba paw mana prime minister modi na bal baruskar award ki khangat pada yawarba manipur gi benis kaisham ga wari sanakhre laibas gi prime minister narendra modi na bal baruskar award 2021 pinanabi damakta khangat pada yawarba manipur gi बेनिस काइसामगा ngasi wari sana khre hainsu pawamna su makhatana phongdorok len thank you